Nijang longri karbi rong sarmaya hinpet jerok tok amai ing nidet penapit pirang kiamai ke papon. Korapon nilip MAC constituency ke parlu sanglang ke hatpen merabhati an black topping mate carpeting cengpon lo. Nijang longri karbi rong sarmaya hinpet jerok tok amai ing nidet penapit pirang kiamai ke papon. Pini west karbi yang long nijang longri karbi rong sarmaya hinpet kiruni rong kang tuya rong saro hemalong jerok tok amai kang nipon along ason arsikjet alam theching wai jing sai pon pen nona pora hut kupi koson kedo dun ke thakjima labang so lam thea puthak je than chimung pon. Labang so phit pherang ke amai ing nipon along hong haria thoram atum an ke pangri pang don along ke pona motor garia prang along ke lothe phingnu arong ke tarpon long lelo. Labang so dema long ke bang chin bang krokalite ho tonar jan si tarpon angji. Lapen me thaya long ta sarmara tuma phan an ke poho ke rc arbak nang po. Risomara tuma phan ke poho ke long si arbak ponangji. Lapen arlo soa tuma phan an ke poho arbak pon longli alang li tuma phan an ke jur iksi arbak ponang po kaliti arong asara phan si ke jokchen nepon popusi jedon sarpen kachiparai ponalam the arju iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglo. Pini nilitung karbi rong saramai nijang karbi anglong aku bitipen nilitung pini rak kupli lapen amreng lahini ahawar akar biar rong sar kedoan nilitung cirok tok amai ini pon lo labang sokang nipon nilitung pini dak helang pialo rong kang tui ramsing thangcu rong saraboha along si nilitum ini pon lo pini labang so nilitum kang nipon kacing wai pon alam ang gelapu helo kedamtang nilitum ni pai krip hopen karbia khai doan kacesong thurpa labang so ki thurpa kalong ilitum akache song ilitum khai ake mangalong nangkar jabdun mate nang kapachundun alangli CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang Phan kecheng si nilitum karbi rong saramai West District Committee pen nilitum malangli phan akero pajirlo lapen pini nilitum kaching wai pon alam angela puhelo pini eviction order Karbenglo Autonomous Council pen paklang 8 pen api nilitum rong sartum anta ningkarong do thek thak thek thelo lasi pini nilitum ake hai Dr. Sia Manta kachoro pilo lapen pini nilitum la bangso thangcho sarhe kaching wai pon thu alam mangala pohelo nilitum rong sar do an chingrum pen kachirok dok ke doji panilitum cethan cimumpon nilitum ka cethan pon alam lapu hello nondak KEC pen eviction pidet ahut mate piwo ahut pusita ladak pijar along lelong kido kibe ke ciatum alang litum kido ke thagadim kisung prungji prungjamason Heglong po lapang so prungji prungjamahut nilitum karbi rong saratum pini cethan cimum ponlo cepare ponlo arong tin arong asarta ame thang arong along adon mekar lapen long le phelang pachirim veji phan nilitum pini cepare ponlo kichi ke beatum komane karbi apan ke hor okpen by pen ilom soko long le nang pitha nilitum dola punang chuning rita hai lapen ke tangka ong o paklang pen komane karbi
arong along long le ke nam je phat bon ita hai bon sita la hui bangke ilitum rong sar pen chirok dun tok nai la pen pini pen bangke kichi kibe ang tan ben ke bang atum pang ke litum karbi rong sar atum long le philang dim klong pek pon long le lo puri litum pini cherai pon lo chin ki ding tu pen che hoi lok non dak kupli ahawat la pen amreng ahawat alang li tum labang so ahawara long arong sar tuman sini tum ake onke pini amai long RDP pon lo lapen nomor hinia bangke ricu pen kacirai alam the nilitung long do labang so alo bang pini nilitung karbiang long atokan do ke do akar biapan nilitung nang paklang ikpo labang ke nilitung karbi rong saramai central committee lapen ricu pin potum pen jingwai sarpen karbia khailong pini kapang dakpon aronatang labang so aronatang bangke ili karbietung kedamtang anle jington se sorsa pusita non iruyang bong ilitum ce theklong lo akisung hutke ilitum karbietum ta ning sipen arjap theklo punilitum theklong pen labang so ricu pen ronga satum jingwai sarpen alam ta ilitum karbia khaido anke nilitum pen kapang dak aronatang ta arju pen labang so ketok ateng pen nang klem dun popusi nilitum neng thepar piglo lasi labang so ketok alam bangke lapuhen lo nilinang pori pijir po nilitum nihang lapen nijang arong asar the cingrum pet pen cerai alam theke lapuhen lo nomor isi supinso mate sarmar aphan puhoke lok arwak mate aman pilongle lo alarke puhoke RC aman pajir nangpo labang helo karbia khai tum puhoke labang so puhoke bangke supinso mate sarmar phan ke ilitum man pinangpo la so puhoke pensi lapen nomor hini supinso mate risomar aphan puhoke lok pensi karbia khai atum maikre hini along sita aman pipon nangpo labang puhoke lok lo labang ke ilitum karbia khai maikre hini along tame supinso mate risomar aphan si ilitum arwak konwet nangpo risomar aphan lo pulute puhoke bangke maikre hini along ta man pipon long lelo risomar aphan ke la puhoke lok si man pipon wet nangpo lapen cerai nomor ke thomang la helo karbi akhe atum adamasar kang thur ahut gari motor along luthe mate phinu arong tarpon long lelo pulote arong asar pen amatsi adai do kokpo phinu arong alat bongkrok bongchin arjan tarpang teksi tarpon nangpo jong si labang so aron pe jong si claim lepute ame thang arong asar tum si muadai chi nangpo lapen cerai ingdeng plik soarlo aphat man ki pinangji lake jamborong jir ik khonjari he hui pensi aman pi pajir pon nangpo khonjari ke lahelo lasona morok bangke aki aki lasona morok bangke supinso mate risomar phan aman pi pon long lelo labangso akhonjari bangke suarlo korjang tame sapimar tame suarlo phasi pajir pon nangpo maikre nialong tame ilitum karbia mailong lo puluti pusi nilitum richo la pen rong sa chelang pepen karbia khai phan chuning ripon lo nona kai maikrehini along ta suarlo aphan puhok arak pen man kipi ilitum thek long olu bon sita labangke aron damlim kali pusi
nilitum rong asar do an pen cerai pon. Cerai nomor 4 soar lo atum arengahu pini ke erabang kacing thang the deji aphan cerai pon derlo soar lo tumbang arengahu mate thogwa mareng labang ke ake erabang cing thang pon pedet dang popusi richo lapen ke nilitum rong asar tum cerai pon derlo athema ake arong bangke ilitum sopin sotum ama plake pen akalar isiwet lasi labangso akalar isiwet ajoinesi sopin sofan aman pipi dara sonsi cingli jotiti lasi soro tuba pinya ke bang hak tedet lapen cing thang tedet jiapan nilitum rong asar lapen richo aridak tari cipi dulo richo pen labangso alam pangdak pondo cerai troko bangke lapu helo karbi anglong arlo karbi arong doan rong asar barim pen hukum awe pin pen kithir tang arong longri habe ubopong asar cinthong rong khang asar hima asar atum rong thak long lilu don pharo don suri paduna bol citala sorong bangke kidotang rong an bangke thak long lilu jongsi achom kimi mate rong chesengji pulote rong asar barim hukum do nangji lapen hawar kaprek ciri paprang nangji hawar kaprek yang si dolo pulote alangli rong asar barim aphat cingki cing wai pon pen alangli hadak rong cukim dam nangpo cerai nomor choksi karbia khai along ajat ason ake chokche cibohong adui ahoy kacithi piso some kacithi chonghi ason pharo ake chokche do pusita kechengsi karbi customary lo aron pen kechengsi rong asar along lamhoi pidam nangji lapen rong asar si bisar ponpo bangso kabisar along rong asar pen un elo pulote longri habe bofong asar cinthong rong khang asar lapen latup un lo pulote rong rak an mate pinpo amai along an bisar pon nangpo bangso api si pulis arideng pidam nangji pusi lamthe parai pon jongsi patoi tepen claim that lipute rong asarta amekar along adai dodun nangkokpo pusi lam cerai pon lapen kijut si cerai lam thege lahelo non nangke leji ningkan surihini raing korapli 2024 aningkan penke karbi anglong lapen west karbi anglong along kedo karbiatum toar pi along ton pet pen bihu ke kandun pen kacurek dunasai ington ponangpo lapen alang li somar aphanta paklem kledeji aphan than chepare nangpo jongsi claim that pulote rongasar habe pinpo along adai tu nangkok ta thek pusi cerai pon Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlu sanglang ke hatpen mere bhatti an black topping mate carpeting chengponlo Radakar i arjuding kluipen towar nang ji pupen tim karbi anglong akija doan lapen MLA Dr. Numol Mumin atum rat kasik sak chini pamesi ningke mepen rat atum aphan mathasi non towar pipon pen rat atum chehok ponlo Jongdami athi lahilo highway ason athi akaprekato warta avilo lale chilenglete langbung langplenga hotpen school kidun asumaratum sitami gari wangpo aking pen kidam school asumara phan langbung arsi kang lunpen school dunlong lipen hem kachi roinang lapen kisodet ahot sitami towar kahi noa jok apor tingpen palilong li lapen lasona ki sungsi tami chitong ponang do olo puta nilitum kahumri damahot nang chithandun
lasi non ke lahaya ki sungpen jokpon po puta halada ke doarat atumpen nang thandun lapen tim karbi anglong ke ja Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numol Mumin atuma phan choro pon thup lapen kam ke claim mise nang ji pupen engineer bidu be lapen rongarat lapen GB atum sitami chilangdun Nilif Chuki Hola Pen Nilituma Perangke Tharson Tero Nang Kilo Birta Public TV Karbi Anglo. So to work Mukhyamantri scheme lo hedi 5 kilometer mane CPDM ke from Sanglanghat to Merabheti 5 kilometer aleng nga CP ni ke la carpeting camp pon bomlo kasi suakam langdun bomlo pe kadu ka we ratum ta chelangdun ai imiseni phan ta pen ke nili la supini a progress ke thek long tengte mu April bihu prang prang ke tangji angring do ninget hedu so to wa ke cheng pe ni claim non an lojo la si mani complain la puson duma complain ke non mar ke thek long lang son avilang asi engineer nam putikang lo la so to wa la non February chiklo yon patang dai pula sila so teng pen patang puma mak son la February mane akama son teng de mu pe nili pulo ake der ne lo he bihu prang sita me la anda lele de ta February pini ke ko 20 welang mati February March 15 lo mange tang de na he pini la sona progress teng de engineer sa ben ki pu pen chekok de ta hai pa sabo non jo bonsan la hai do mati labor problem do penola bini la hai material sa problem do pura sab der chata hai hai sita me March nang bong ke tang pu contractor amen nang ke a contractor ke pini munus parik bubon nilita kimi lang por la alma chini lang mute engineer sa pulo nang lang on thako lang dun tha bisa ho pojoni si nili ni thom le ke ba tumi ta wang ani sita wang carpeting cheng pu polam le jo ngasi lang dun lo aplo jo ৰাস্তাৰ আজি কাৰ্পেটিং কাম আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি ওৱান সাইড কে কাম চলাই আছো ওৱান সাইড কৰি বিএম মাৰি আছো তাৰ পিছত আকৌ ওৱান সাইড বিএম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ এসটিবিসি মাৰিম ইয়াতে 63 লজ আমি বিএম মাৰি আছো 50 mm থিকনেস থাকিব আৰু বাকিটো 33 মাৰিম এসটিবিসি যেটো 25 থাকিব আৰু কাম দ্ৰুত গতিত আৰম্ভ হৈ আছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কাম আদায় হ'ব আৰু কাম এইদৰে চলি আছে আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাটো আছে আৰু কাম ভাল হৈছে ৰাইজে সকলো ফালৰ পৰা হেই সহায় কৰিছে আৰু এইটো ইঞ্জিনিয়াৰে ৰাস্তা এইটো আলকাট্ৰাৰ কথা কৈ আছে এইটো আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আলকাট্ৰাৰ কথা কৈছে এইটো আপোনাৰ যেটো আমি আৰএছ মাৰিছো সেই আৰএছটো আসলে গাড়ী যেটা চকা যায় চকা যাওঁতে আঠাটোৱে চকাত উঠাই আনে মানে চকাৰ যেটো টায়াৰৰ লগত হেতু উঠাই আনে উঠানাটো আকৌ পিছে পিছে আমি হাতেৰে আমি মানে হেৰি দি পেলাই টিং দি পেলাই আমি মৰাই দিছো আৰু হেতু অসুবিধা একো নহয় কাৰণ এটো আঠা যেহেতু বহুত যথেষ্ট সেইকাৰণে বস্তুটো উঠি আহে আৰু এতিয়া আমি পিছে পিছে আকৌ বগি টিং দি আমি তেলটো মাৰি দিছো আৰু ইঞ্জিনিয়াৰে এটো ফেব্ৰুৱাৰী মাসে আদায় কৰিব কৈছে কামটো এটো ৰেমত আদায় হ'ব নেকি মাৰ্চ মাহত হৈ যাব আদায় মাৰ্চলৈকে আদায় হৈ যাব মাৰ্চৰ ভিতৰত আদায় হৈ যাব কিমান কিলোমিটাৰ আছিল এটা 5 কিলোমিটাৰ আছে মেলাবেটি to Sanglanghat ৰাস্তা 5 কিলোমিটাৰ কিমান আছে 5.5 আছে 5.5 ব্লেক টেপিং দিয়াটো দিন লাগে ব্লেক টেপিং দিয়াত লাগিব কাৰণ দুটা টৰ্প আছে এটা বিএম আমি মাৰি আছো বিএম মৰাৰ পিছতে আমি আকৌ এসটিবিসি মাৰিম এখানে সময় লাগিব আমি প্ৰথমতে বিএমটো মই আদায় কৰিম এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহত নহব এটো কাৰণ আমি এটো মাৰ্চলৈকে আমি ধৰিছো মাৰ্চলৈকে আমি 5 কিলোমিটাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব কাৰণ এটো 5 কিলোমিটাৰ 5.5 ৰাস্তা আৰু দুকুট মেটে কাৰ্পেটিং আছে এখানে মাৰ্চৰ ভিতৰত আদায় হ'ব মাৰ্চলৈকে ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আদায় হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে কৈছে কিন্তু আমিও চেষ্টা কৰি আছো আমাৰটো সময় আজি 20 দিন 20 তাৰিখ হলে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 9-10 দিনতে আমি গুটেটো 5 কিলোমিটাৰটো কাম কৰি দিব নোৱাৰিম কিন্তু যিমান সোনকালে পাৰো
আমি বতৰ যদি অসুবিধা নিদিয়ে, বতৰে অসুবিধা নিদিলে আমি গোটেই মাৰ্চৰ মাহটো নহয়েই মানে ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ আদায় হৈ যাব কাম। কিন্তু বতৰ এয়া ডাৱৰীয়া হৈ আছে, বৰষুণ আহিলে বন্ধ হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি ধৰিছোঁ যে মাৰ্চৰ মাহটো আমি ধৰিছোঁ আদায় হ'ব কাম।